Sasyo kipat Muslim kat baki dang lik duai hapo kawi ke jaka mane blai jungki kamors kabadan hausoni pat Haryana. Katei ke jingjia kalaja menen ke sing ublai knai trik uyayong ar hajar ar pulai hapo kasnong sandal kalan sonipat ha Haryana. Kat baki ne kibreu ke dang lik banduai ha katei ke jaka mane blai layethu ba menen ke janmet ladon ko bakharsan ado ar phongot kishenrang kibala ra rengkat bat kiding kisei hakikti kila lik rung jubor hapo kane ke jaka mane blai barshok khuput ya kini kiru ngej Muslim. Latibru ba kini kiriu sniu gede ki basong basa haga nega juhi ke jaka kapala jia ka nega jingjia. Shushu la yuturu babon ngot ki weipat ki balaman saujur hapadeng kata ga jingsha syo bat mar lapen kit ya kini ki breu ki balaman saujur syapo ke civil hospital kabadan ha Sonipar hi. Ki pulit kila shimkhia ya ka nega kam bat la kemru ya kini ki breu bat pengat kat kumbi kendon jong ka an.